دوستان عزیز، روزی همه شما با خیر شادی باشد. انشالله که همه شما خوب هستین، تنسیل هستین. امروز طرف های رایان ده بیبی حنیفه ده یک چیز کس کرده بودم. این تینین مگزین در اومدن میگیریم، بعد کفای خرید کنی میشیم. کمتر پرادکت خرید کنی آمده با یک جای دیگه مهمانی میریم. اینجا ما پرادکت همون خریدیم شیدیم، خونه اومده سیم پرادکت همون میفراریم با ابران در مهمانی میریم. تا آخرین نوارا با ما باشید دوستان عزیز. حبك له حب من يحب فصرت حب الناس لقلوب المسلمين بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله مصطفى ما در مهمانی یگانه نیسته، همین خودی به خودیمان یا 6-7 نفر بودیم. ششتم خیلی روزی با یک دو نفر دیگه میان. راستی یک گپمون خیلی یک طبق کلان اوش کرده وردن با صاحب خونم اوش کرده بودن با ششلیکی مرغی کردن کمتر. دوستان عزیز هم کسا که میشنیم یک جویه میخریم با هر کس کفای کارباری خب. وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى يا مصطفى يا نوراني نور الله يا خاتم الأنبياء يا سيد المرسلين يا مصطفى يا نوراني نور الله لنا يسمو يتعالى لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا شاورم با شیر آورده بودن، یک 20 لیتر باره، یک کسرون کشه پخته خو کردم با ایشه. خیلی بگهی بود پخته تا ای خنق میشه و نصف شو میشه گفته خونه کردم شه. خیلی ماندم بینید چه خیلی بدی پختن. قیماق گرفته شیر که خنق شد قیماقش سخت میشه، قیماق های بالا شد. بازی نصیب کردگی باشه ایشم خواه میکنم با اون قیماقاشا میگیرم. بعد اینجا وزی جیرغاد نیسته، فقط شیره نصیب باشه خواه کنم شه با جیرغاد چی شما دا نشان میتیم. قیماقاشا گرفته فتیرچه میکنم بالای پیلته ده. قیماقاشا میگیرم خودش به حد شیر روانی خشروی. بینین چه سخت خشروشدگی پاونی همی شیرش نیویده، فقط قیماق باشا میگیرم. نمیخواد دوستان عزیز وای میکنم بعد همی قیماقشا نصیب باشه در ویدیوی آینده فتیرچه میکنم قیماقشا. به شیرم خیلی خشرو کرده میبردارم و در بالای پیلته گرم میکنیم. رنگ همی مسکه باره او میشوه. بعد فتیر میکنیم نصیب. اینجا که شیر خواه میکنم بینید روغن دوره قیماقشا گرفتیم با این روغن دوره
بعد بسیاری سوال داده بودن که در یکم باره که شیر خو میکنیم بعد چی خو میکنیم بعد تورگایی که پشکگی 100 گرمه خیلی پشکگی میده میده اینا مو بگیریم مثال وایش سخت نباشه یکم باره که خو میکنیم امی خو کنیم ما هم خیلی میکنیم یکم باره که خو میکنیم بعد امی شیره گرمی بعد خو نمیکنیم شیر گرمک باشه و مثال بگه که خو کردی هر کتی ایتگی امی چی میگیری ادیول دا میپیچونه میمونیم ادیول غوصی بعد نه اگر که خونه که گرم باشه امی یک ادیول چای تنکک میپوشونیم اگر که جای خنکی دا خو کنین مثال یکان ادیولی گرمک میپوشونیم بعد هر کتی ایتگی ادیول گرفتیم جای خنکی دا میمونیم امی جیرغوتا که وای نشوه زردو نگیره وقتی همی گرموگر با یا که جیرغود میگیری یا روی جیرغود میگیری در او زردو پیدا میکنه اگر کم ترک با جای خنکی را بیسته به حد خشرو میشه جیرغود اینم خیلی دوستانی عزیز موزی باشه ایجا ما جیرغود هم میندازم میکوم بعد خونه که گرمه که خیلی یک چی همی سبکک میپوشونم شه جیرغودا میپیچونم نیسته تا سهره خشرو که خورف همی جیرغوتای زمستان خودش رنگ چکه خمیره غوص خشرو خمیره شیر که با خشرو باشه روغنی باشه به حد به مزه خشرو این هازی شیره نصیب باشه که به جیرغوت چه میندازیم موینی میکنیم انا میخواد جیرغوتی ما هم خورف به حد بگیم که به مزه خشرو با جای گرمی باشه با موینیکش بسیارتر کنیم ترش میشه برای همی من موینیکش کم ترک کرده بودم یک بازی ایتگی همی ادیول گرفتگی برای همی در نظر بودم تنگ میتوه باز کم ترک دم بگیره بعد سخته که خشرو میشه جیرغوت پیشینه خو کردگیم 10 لیتر باره بود ایشم میخوام 10 لیتره کودکاره دختور آوردم هر 6 کسل همیشه وار کنین تمپراتورشون تای 40 درفتگی تلخ کفشیدم بیبی حنیفه یکم باره که خیلی تمپراتورای بلندی بد میکنه 38 نیم بود تمپراتورش تا روزه بگیم امی خیلی خب نکرده تمپراتورش چقدر بلند شد دارو میتم نورافین میتم پاراستامول میتم نمیفرویه دختر برو واردم شده دخترم تمپراتورش کم تر پس شده بود ویره خونه دا موندم بچه ما کتی بیبی حنیفه آوردیم دختر های دارو نویست خونه دا بود دارو گفتیم بابا داروی وی نویست بگیریم شونه هم بیبی حنیفه دا نویست هم کودکای کلان ده نصیب امروز پس عبید رویم داروشونه بگیریم همه کسال شده چه لنگی هسته که همه خواهیمی همسایمون هم کسال خواه کودکاشون به حد کسال های بیزی بومدگه چقدر تمپراتورشون بلند بد میشه به حد تمپراتورشون بلند بد میشه همیشه بیبی حنیفه چشموشا میشه که چشموشا میپوشه و همه خیلی وی میکنه ترسیدم گفتم چشمش یگون چیده باشه که چقدر همی تمپراتورای سرشا میکپه این هم خیلی دوستانی عزیز شاو خورفتگی نیسته نکه بیر برو وردم خوش گرفته برم شا خو کنم انا میای ماشینکای دخکشک تنشتن این خیلی حرف نویستگه اینای درونشه رنگ همه ماشینکای جمعشوی روچنوی ایکو همه خیلی خواهش کرده بودیم اینا نشان دادم همو حرفاش معلوم بود ما حرفاش نشان دادم تمام دیگه جاشته یگان چی نویستگی نیسته ایسترشتگه دوره پیش گرفتگن ما هم در تاجیکستان همه خیلی داشتیم همه خیلی ماشین کرد
пиёзакора бинед чӣ хушрӯб ромадиям. Як ящикига даҳиҷа кордагӣ бо як ящики дига тухмиш кордагӣ. шавҳарам дору харид рафта будам. Гуфтам доруҳои кӯдакора бигиру биё, ҳеҷ дига дар кор нестай, хонада ҳамаи чӣ ҳастай. Дуруст пешакӣ михел кӯдакода печеню мевагӣ ҳамаи чӣ харида будем. бо ними дилшон яке мекаша гуфта бо ай ҳари мевагӣ кам кам гирифтиян 1 килои ним килои. баъд имбир гирифтиям барои чой кати хӯрдан гуфта. бо банан хай камтарак. инам хай дӯстони азиз хел харид карда овардиям. баъд доруҳошона харидами дина пеш духтур рафта будам. гуфтим кӯдакода ягон намо дору бинависем. хай дорура номша гирифт. гуфтим хонада ҳастай доруҳо дорем. баъд биби Ҳанифада дору навис. як бини чаконак 2 намо навистай. ҳамора якташ қимати баъд 800 рубл. баъд дигарош боша хай нурофену парацетамолу таблеткаҳо ҳам хеле хидмон гирифтем. ҳамагӣ 3000 чанд рубл шуда, қариб 300 рубл боре. инам хеле дӯстони азиз мо кам кам эконом мекунем, не ки мардоне инқадар бо харид карда овардем. серавнами кӯдакои ма бигем мевагӣ хирак нестан. як сева агар ки була кунан ними амура бихӯран нимша ама хеле мемонанд. баъд аянми пюре гирифтиян. ма гирифта будам рӯзи продукта харимон бо як пачкаи дига ҳуй буд бо гирифтиянам хеле. влоги дурӯза. ҳай дӯстони азиз, беҳад температураи кӯдако баланд шав меша. бовар кунед сари иша меқапам температурашон баланд. ай ишам дору метим вообще дору таъсир намекуна, намефурояд температурашон. ай биби Ҳанифа ҳамиша температураш 40 бо ними дига буд, қариб 41 будагда. доруш метим вообще таъсир намекуна. намедонам ки чӣ бутам. хай гирип ҳами хеле ки мисол 4 рӯз 5 рӯз ҳами хеле давом метия ба як пай бигем. не ки кӯдакои ма хеле ашид гирип будам бо як сар додакшона бо ина гуфти гапои идаф температурашон беҳад баланд. ва як 4 нунаки гармак оварда барои кӯдакое ки мехӯранд дилшон мекаша барои ягон авқот кати гуфта. инам хеле дӯстони азиз инқадар хонада коробкаҳои печин буд бо печин овардияншон чой кати мехӯранд гуфта. инам хеле дӯстони азиз намедонам кӯдакода чӣ битим. духтурам набурдем шуна мисол ози мумкин комментарияда нависем ки духтур баре гуфта. духтуроям пурай касал шудаги дами район бигем чанд кас гуфта ки беҳад касало бисёр шудаги кӯдако балинси одам ҷо нестай. баъд ами духтурам бурдем шамиҷа гуфта ки дар ами хона лечени кунен вай мағзай. қадору пору гирифтем. хай додан мегирем бо хай мумкин ягон фоида куна. биби Ҳанифада фақат сироп доруи бини чаконаку хеле чиё гирифтем. беҳад бигем солфаи безеб шудаги ам хел қиртакош кати. баъд нами биби Ҳанифа дига бовар кунен кӯдаки маъда чӣ хеле як ҷӯш дар мекунад дига зиғ намемонад дига ягон кор такунӣ заминда мемонамша гирия мекуна. биги ма гуфта бо температураш ки баланди бадай бо дами одеёлчаш мепечонума камтар ами зал мебурорумша ки камтар салқин шавад танаш гуфта. намедонам температураша ба чӣ фурорем. беҳад температураш баланди бад меша. чӣ хеле ки гуфтам дору метим вообще таъсир намекуна дору. инам хеле дӯстони азиз дар хона лимон буд. боанам хеле лимонҳои Ӯзбекистон хушрӯяд ба маззаи гуфта лимонҳои Ӯзбекистон гирифтиям дута. ба имбир чой карда додан мегирем кӯдакода. ҳазор раҳмати калом ба ҳар яки шумо барои дастгириётон, барои суханҳои нектон,
کجای باشه نباشین خداوند نگهبانتون باشه. دوستان عزیز در حق فرزندکای ما دعا فراموش نکنین. تا ویدیو آینده در پناه الله مهربان باشه. خیر دوستان عزیز. خیر مادری جان شب بخیر، شب بخیر مادری جان شب بخیر.